tuzamura kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye ushirimuwe buri munsi iyo twibutse iyo neza yaratwimanye uwo Yesu kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye twotangara urazi. Mwiriwe neza, azanye intege nkeya. Mwiriwe abantu ndarindiriye ko uyigira neza, niyo mpamvu natangiye mvuga kure mwiyo base yose nkunzamuriyemo gatoya. Mfite intege nkeya, umutima wazumbwira ko tari buze gutarama, ariko nza gutinya umugayo cyane cyane Kofi iwe zagayana gahita aguma akabivuga mu ikanisa. Ndavuga ko rikanze kuza. None rero turashima Imana ko turi hano. Bwana Yesu asifiwe. Uko niko nsanzwe jewe, sinza guhera hejuru ndahera hasi kandi ndakorana namwe, siko bimeze. Noneho nubwo mudashaka kuvuga ariko mumfashe turirimbane, sawa? Turirimbane kandi turirimbane mu majwi atuje gatoya, turamye Imana, duhimbaza Imana gatoya. Sinza gutinda, sinatwara umwanya ungana n'uwo abandi bakoresheje, ariko nibura gatoya uganiriza uwo mutima wawe, ubaze utese ko umwaka urangiye harabura iki kugira ngo Yesu Kristo atahe mu bugingo bwawe. Kuko kuririmba twararirimbye umwaka urashize, tuhaye turirimba, twarangije umwaka turi mu ikanisa, tuhaye turirimba, kugeza ayo magingo turacari mu itorero. Baza uwo mutima wawe ubaze tese ko uyu mwaka urangiye. Ni ukuri ugeze hariya mu bitaro hari abantu benshi baza basohora umurambo umunota ku wundi. Noneho ubitekerezeho, nurangiza tekereza imbaraga z'Uwiteka Imana. Mutima warambwiye ngo nta kindi kintu kimwe gusa dusigaje tuzirata imbere y'Imana, suko twabyaye, nta nubwo ari uko twize cyangwa tuzi Ifaransa cyangwa dutuye Bujumbura. Ikintu cy'agaciro cyonyine dufite, kandi mbivuga ahantu henshi, ni ukuramya Imana. Nicyo kintu Imana iziturebamo, ifoto Imana iziturebamo ikavuga ngo mwana wanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Ejo nariko ntekereza umugabo witwa Yesu Kristo. Abantu bakeya tuza twandikirana babonye stati yanje bakeya, nahise nandikaho ngo ndumva I'm proud to be a Christian. Numva ndi fier yo kuba ndi umukristo. Numva nirata agakiza Yesu yampaye. Turi muri Noheli. Data wera, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Awageranwa nawe kuko uri umwami urengeye abandi bami bose. Byaremwe byose biguhimbaze Mana. Twebwe ubwacu n'abana bacu n'imiryango yacu tuzaramya Imana, tuyikorere uko dushoboye. Mana, nawe uzaturebe, ni ukuri mu bazakuvaho ndi turimo twebwe papa. Oh dezao bretesta feri marigeri Mana. Vugana natwe, genderere imitima yacu uhereye ku wanje. Data wera, nifuza kubona ubwiza bwawe Mana. Ai data wera. Dufite ibimenyetso birenga kimwe, birenga bibiri, by'ukwizatugirira neza. Dufite ibimenyetso birenga kimwe, birenga bibiri, by'uko yatugiriye neza.
icyambere nuko yadukuye mu isayo y'ibyaha, aho twari turi tudafite Imana rurema. Icya kabiri nuko abari imfubyi muri twebwe warabareze urabakuza. Icya gatatu kuko ni byinshi sinabivuga ngo mbirangize, abari ingumba muri twebwe ubu barahetse. Ni byinshi, ni byinshi, ni byinshi ibyo wadukoreye Mana we. Ni byinshi, ni byinshi, ni byinshi ibyo wadukoreye Mana we. None twakuvaho tukaja ahandi, kuko muri wewe harimo byose. None twakuvaho tukaja ahandi, muri wowe harimo byose. Yalitabiriwa zamani kwamba atazaliwa mkombozi. Yalitabiriwa zamani na manabii kwamba atazaliwa mkombozi. Yalitabiriwa zamani na manabii kwamba atazaliwa mkombozi wa ulimwengu, ndiye Yesu. Yalitabiriwa zamani na manabii kwamba atazaliwa wa ulimwengu, yalitabiriwa zamani. Sasa leo hii kuna watu wengi bado wanaojaza wageni mioyoni mwao. Wageni wao ni dhambi. Yalitabiriwa zamani na manabii kwamba atazaliwa mkombozi. Kwa sababu wamekosa nafasi katika nyumba ya kula za wageni, Mwokozi Yesu kakosa nafasi. Baba wa Betlehemu wageni wamejaa. Mwokozi Yesu kakosa. Zamuri kiganza cha wewe. Betlehemu, Betlehemu. Tuzamuri kiganza wewe. Sema hey hey hey. Hey. Bwana sifi. Yesu azoza tuzoterama tuzomureba n'amaso. Nta kindi kintu tuzokora ngo tuzoririmba gusa. Sema haleluya. Bwana sifiwe. Yo. Turanga kasebeni twicare. Turanga kasebeni twicare. Yalitabiriwa zamani na manabii kwamba atazaliwa mkombozi wa ulimwengu, ndiye Yesu. Yalitabiriwa na manabii kwamba atazaliwa mkombozi. Kwa sababu amekosa nafasi katika nyumba ya kula za wageni, Mwokozi Yesu kakosa nafasi. Baba wa Betlehemu wageni wamejaa. Mwokozi Yesu kakosa nafasi. Betlehemu wageni wamejaa. Sasa leo hii kuna watu wengi bado wanaojaza wageni mioyoni mwao. Wageni wao ni dhambi. Sema hey! Hey hey! Bwana sifiwe. Nini
nini kilicho ndani yako. Imana yoga ubu nyine Yesu akamatibuka kuri uyu muryango. Muri uwo mutima wawe harimo iki? Yesu ahabwe icyubahiro. Tumpepe Bwana wa majeshi. Sema haleluya. Turangaho gatoya. Twicare. Tubwire ijambo ry'Imana. Ariko yeme tuzoja mu ijuru. Ta kindi kintu nukuri tuzoja mu ijuru. Habe nubwo tuzoba tutaragira amafaranga menshi. Tuzoja mu ijuru. Habe nubwo tuzoba tutarabyara. Umuririmbyi yavuze ngo nukuri. Twakuvaho tukaja ihanga. Nimba bishoboye haguruka gatoya. Tubeka bavuga izina ry'Uwiteka Imana. Dushimira Imana yacu. Hey! Hilima osala silao. Mwene data ufite umugambi w'Imana. Mwene data ufite umugambi w'Imana. Umurareba Imana yawe mu mugambi. Kubera iki utinya Yesu akuri hafi. Kubera iki utinya Yesu akuri hafi. Umugambi w'Imana uragaze iteka. Umugambi w'Imana tanuwa ugarura. Ubami ntawe ushobora kwitanga umugambi. Umura witinya yewe mwene data. Kubera iki utinya Yesu akuri hafi. Umura witinya yewe mwene data. Kubera iki utinya yewe Imana yaravuze humura. Umura witinya yewe mwene data. Kubera iki utinya Yesu akuri hafi. Umura witinya yewe mwene data. Kubera iki utinya ala sila obala simao. Erakosa umuntu yariye. Isi n'ijuru bitari byabaho. Umuntu yari mu mugambi w'Imana. Kandi ibyishimo byayo wari ukuzabana n'umuntu yaremye. Erakosa umuntu yariye. Isi n'ijuru bitari byabaho. Umuntu yari mu mugambi w'Imana. Kandi ibyishimo byayo wari ukuzabana n'umuntu yaremye. Zahora mvuga iyo neza wariye. Zahora ngushima mugiye kiriko. Ikuzimu nta migambi hano kugu. Ndashaka kumva ijwi ryawe. Ikuzimu zamura yawe. Ayiwawe hano kugu. Ayindi ikuzimu zamura ijwi gatoya we. Hano kugu. Amina. Ayindi ikuzimu. Ewe tagari Imana we. Ayi. Mama wangu ikuzimu. Ayi. Zamura Imana icyubahiro we. Alala. Sema hey 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 hey. 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 Bwana sifiwe. Okay. Duhimbaze Imana tuzamuye amaboko. Gwino papa, gwino. Duheze Imana icyubahiro itonde pa. Soyez des enfants. Tugeze haleluya. Nari ndwaye naza numva ndembye. Nukuri nari ndwaye. Ariko mureke duhe Imana icyubahiro. Numvise ko mbaye musima. Mumpere Imana icyubahiro. Sema haleluya. Hey hey. Toka. Bwana Yesu asifiwe. Kera kose umuntu yarari. Ingingo zacu zose zihimbaza Uwiteka Imana. Ngiye gutinda kofi. Oya. Bwana Yesu asifiwe. Bamwe biringira bakomeye mu butegetsi. Abandi biringira amagare n'amafaranga. Abandi biringira amagare n'amafarashi. Ariko twe tuziringira Uwiteka Imana data. Ariko twe tuziringira Uwiteka Imana data. Abiringira Uwiteka
ku musozi Siyoni utabasha. Mureke tuvugirize Imana yacu akaruru gusa we. Komera Imana amashyi we. Amen. Yes, hallelujah. Duhimbaze Imana, tuzamuye ibiganza. Hallelujah. Hallelujah. Tuzamure ibiganza byacu duhe Imana icubahiro. Hallelujah. Oh. Si uzuye ibitegoba ibiduca intege, umwijima utuma tutareba mbere iyo tusha. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho ko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tuja. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho, kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Zogera kucyo yavuze, zogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshe. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gutungwa n'amani kizarangira. Zinjira muri Kanani yaje maze nduhuke. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gutungwa n'amani kizarangira. Zinjira muri Kanani yaje maze nduhuke. Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi. Hallelujah, hallelujah. Kandi si ibanga barabizi, ejo bundi yaraturamiye, yaranyimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi. Tuzamure. Kandi si ibanga barabizi, ejo bundi yaraturamiye, ushira impuhwe buri munsi iyo twibutse iyo neza. Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi. Kandi si ibanga barabizi, ejo bundi yaraturamiye. Twotanga rero zitatu zo gushimira Imana. Haleluya! 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 Kalala seki kasme. Shiramo sebeni papa. Shiramo sebeni. Ai baba baba baba. Ntidufite gutinya habe na gato we, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu zago ndetse no mu makuba. Aturindisha
babazagira tidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we haba mu zago ndetse no mu makuba aturindisha babazagira tidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we haba mu zago ndetse no mu makuba aturindisha babazagira kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu we kuba turiho n'ubuntu bwayo we kuba turiho n'urukundo rwa Yesu we iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda turindwa n'imbabazi we zayo turindwa n'urukundo rwa Yesu we ahubwo ahuye na Mesiya ahubwo ahuye na Mesiya ahubwo we ahuye na nimuze ahubwo nimuze iminota ibiri gusa ahubwo we ahubwo ahuye na Mesiya ahubwo ahuye na Mesiya bimwanga munda wifata kabanyapapa azamuka ahubwo we ahuye na Mesiya tugira gutya amashi ahubwo ahuye na Mesiya ahubwo we ahuye na Mesiya ahubwo we ahuye na Mesiya bimanga muda wifata biramugora kuzatira kazi huye na Mesiya ahubwo we ahuye na Mesiya ahubwo we ahuye na Mesiya bimanga muda bifata biramugora asa kuzatira kazi huye na Mesiya Yes. Bundikiwe mu mababa sisiba no gucira akazu hari n'ingabo nyinshi nyatanga zigapfa ku bwawe kubundikiye mu mababa sisiba no gucira akazu hari n'ingabo nyinshi nyatanga zigapfa ku bwawe humura nshuti kuzimwizina nararahiye sizakureka umunsi mubi w'amakuba yawe zakurengera we zakurengera nagumeze k'abantu bivuguruza abafite mu kiganza nawuzakuramo iri sezerano ntirya n'abana banyu sizamukangarana Sanduka mu izina rya Yesu Sanduka mu izina rya Yesu Sanduka mu izina rya Yesu
icyo nkeneye kandi kiraba mu izina rya Yesu. Saba haleluya. Matarano tugiye kuyegeranya. Ayumba senda abaho mwana. We hari umuntu uvuga ngo suka bigize gute. Hari impamvu dukeneye kubanza kwegeranya kino kibanza cyegera. Papa urice twari dukumburanye. Urabizi kuje nawe dukundana. Uko ndamubwiye. None ga bashitsi bacu mwegere. Imana ukomeze bagire neza. Tugiye kwegeranya kino kibanza. Kandi abayumbu n'umwanya n'uwacu. Kunda abana impamvu irabegeranya kino kibanza. Ni jewe nawe twegerane mu mwuka. Hari umuntu uzakarangara kareba ngo reka ndabiza kuba. Harakora igitangaza mu izina rya Yesu. Hallelujah! 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 Saba witonda na nk'umuntu uri mu kashembwe. Curanga mu muhana wo mu masoro. muruja Mu muhana wo mu masoro. wo mu masoro. Ariko mu gipupu. Iwacu neza. Curanga.
hasi mane bamugisha twike hasi nimwicare gira dusenge twicare. Haleluya. Tutamura amaboko duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Kofi niwe wantomboye aho nari nicaye. Nari ndinze ngo umuvuga ubutumwa baza bwirize kize kwataka igitaramo saa 8 kugeza lobe buke, ariko nasanze byari byananiye kwataka igitaramo n'imbere y'iki. Reka mvuga ijambo rimwe niturangiza dusirimbe. Mu majambo 7 azagaragaza umukozi w'Imana mwiza. Ijambo rya mbere bagomba kumenya kumva. Muzabanza mu gitaramo savoir écouter. Icya kabiri uno umuntu uzi kurinda umubiri wiwe, uzucunga uzukontorora umubiri wawe ahantu hose turi, haba mu gisirimba cyangwa handi, uzukontorora umubiri wawe. Kintu kimwe tuzadukora abakristo Imana ikishimira mu ijuru ni igihe dukoze n'umutima wacu wose, dukorera Imana n'umutima wacu wose. Iyo umukobwa cyangwa umuhungu cyangwa umumama Imana ibona ko akoranye n'umutima wiwe wose, aho Imana izayishimira mu ijuru. Tugiye gusubira nko mu minota 3 n'umutima wacu wose kugira ngo tunezeze Imana. Man tiburada umva sabu umva. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ijoro mikrofone turayirinda cyane kubera ko tuba tubona ikenewe n'abantu benshi, ariko hari ikintu ngize ngo ngaruze imwe ndatavuze igice iminota 3 ari mu gitaramo c'abayumbe cyo kurangiza umwaka bayanze tuyikubitiya niba mike ni 7 hakongera n'indi 3 ikaba nk'icumi ni mu bayumbe none igitaramo cyo kurangiza umwaka c'abayumbe bongeza iminota 3. Ejo ni muje mu makanisa iwacu nitubahi 3 mwa mutugumukana tugiye gukora akazi. Tuzamura ibiganza gira bacuranga, tuzamura ibiganza barimo curanga papa, curanga ndabereka curanga.
Kwisha. Mwike hasi. Mwike hasi. Mwike hasi. Senga papa muindi mikora senga. Paga zano ta haleluya. Ta indi komante. Mana mu izina rya Yesu. Kristo. Turagushima kubw'umugoroba mwiza Mana duhaye. Komeye kandi uri Imana igira neza. Baraga z'umwuka wawe zigaragara Yesu Kristo. Turi imbere y'amaso y'aka kanya Mana tugira amahirwe ku imbere y'amaso yawe. Turabizi neza kuko hari benshi bapfuye. Baturusha kwizera amagara. Baturusha kwirana baturusha no kwizera Yesu. Uri Imana igira neza. Kandi uri Imana izumva gusenga kwacu Yesu Kristo. Turagushimira ko Imana yacu. Uri Imana amasezerano Mana. Turagutaramira imugoroba mwiza kongwane natwe. Tuzuye mwuka wawe wera. Baraga simana zigaragara muri kino kibanza. Ijambo ry'Imana. Baraga shawe zigaragara Yesu. Baraga sada. Neza. Kandi uri Imana izumva gusenga kwacu. Mana tuzuye mwuka wawe. Ubibera hano zose Mana. Ushize mu kiganza cyawe. Haba mu ijambo ryawe. Haba mu ijambo ryawe. Tremble des arts à coste visa la coste. Adradita la varia coste. Tremble visation la coste. Tremble merita. Tanda la coste visa la coste. Tremblement des affaires. Tanda la visa la coste. Adrimation des visa la coste. Tandini daria coste visa. Tandini manda coste merita coste. Mana mwisha ya Yesu. Muka wa Yesu. Mana turagushimira turaguhimbaje. Sandi kuzonga gusenga kwacu mwiza ngiye tusenze kubikosa. Amen. Tukomere Imana amashimeshe cyane. Tukomere Imana amashimeshe cyane. Imana ibomugisha. Imana ibomugisha.